Inibingelela kuphi na kuphela kufinye khona umbuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele beSelect Africa TV. Sawubona. Select Africa TV. We we. Our King Nuwas with Select Africa TV and we are subscribed by bafowethu uhlezi usibuka njengoba ngiphathele izizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka amavideo ami. Bingele babukele Select Africa TV kamlamo kwazi wakhe ngosofsane ngoba mthembele njabuli ihora bafowethu namhlanje ke ngihleli nensizwa edlulele esigabeni esilandelayo kwinkonzo isematholeni competition. Lensizwa ke bafowethu ngizoyibingelela bafowethu. Ngihlangene nayo nje ijabule ngendlela esimangaliso nami ngajabula ngendlela esimangaliso ukuthi ngihlangane nayo namhlanje. Bhuti wami sikubingelele sikwamukele kwiSelect Africa TV. Bhuti ake ngibingelele nje kubo bonke ababukeli ababukele njengamanje lo mbukiso weSelect Africa TV. Ubingelelayo nje ngichaze uMjolisi umalibongo akagwala umfana waphansi le Mzumbe kwandele enkulu isigodi. Mfowethu wadlulela phambili esigabeni benihlangene nizinsizwa nibaningi ishisa insimbi wona wadlulela phambili kanye nabanye esigabeni esilandelayo. Uzizwa njani bhuti wami? Bhuti mhlambe ukuthola lezo ndaba kimi kwaba inkulu intokozo ngoba mhlambe vele nomuntu wayekhona lapha wabona ukuthi zayiphelele insizwa so nami ngomfana omncane ngokuthola ithuba lokuthi ngidlulele phambili lokho kwaba intokozo enkulu kakhulu kimi. Futhi awubatshela ukuthi ungene ngayiphi ingoma ukuthi nje uyidlala kancane. Sosizini inyukubele ngokufika kwale corona mama inhliziyo yami sosizini mama ngilahlekelwe ungishilo thandiweyo wami bengingakaze ngibone ngihlukana naye ifikile corona edlula naye mama wami lona bengiphila naye sengishile manje umntanami lona bengiphila naye sengishile umnganami lona bambi mfowethu bambe siyayizwa insizwa ke bafowethu yona edlulele phambili esigabeni esilandela kanye nezinye insizwa. Mfowethu uzizwe unjani ngane yakwethu emawutholaleni ngoba nanihlangene nebaningi lapha kwakunzima mfowethu? Bhuti njengoba sengichazile nje ukuthi cha mfowethu kwangajabula kakhulu ngoba umyalezo ngawuthola ukuthi cha nami ngibe ingxenye laba bantu abane ababonakela ukuthi kufanele ukuthi badlulele phambili. Lokho kwaba intokozo kakhulu ngoba indlela insizwe zayihlangene ngayo bonke abantu ababekhona ngeke ngisho ukuthi ukhona wayewiki ngoba bonke mangicabanga ba amaciko kaMaskandi akhona futhi endimeni kaMaskandi but then uMjolisi wakwazi ukuthi athole ithuba lokuthi abe ingxenye laba bawu4 akuthiwa bazodlulela phambili. Inkonzo isematholeni ungathini ngayo mfowethu ekunixhaseni ekwenzeni izinto iveza amakhoneni? Bhuti engakusho ngisho ukuthi le competition ikwenzile kwabalula kithi ukuthi sivele kubantu bekwazi ukusibona ngoba asivelanga mhlambe ngama CDs abantu belalela ama CDs but bakwazile ukuthi bahambe beye ku YouTube beyolalela ulive okuyinto ebaluleke kakhulu mhlambe endimeni kaMaskandi ukuthi abalandeli bekwazi ukuthi bebone ukuthi lento kaMaskandi iyakwazi ukuthi yenzeke live ibe yinto emnandi. So inkonzo isematholeni ngiyacabanga ukuthi icompetition ethe yasikhulisa kakhulu yeah bhuti. Babukeli beSelect Africa TV umfana osemncane bafowethu une talent elisimangaliso izwi lisharp esigengceni uyakhuphuka yonke indawo mfowethu ufikile lo mfana ufikile bambiza ngoMjolisi. Mjolisi mfowethu siphume la ekutholeni ichance ungenele kwesigaba esilandelayo. Asize kualbum yakho mfowethu ngenhlahla uthe wenza le lentuzana ngala nayi album yakho yadla abantu naye. I-album isingaki le? Bhuti mhlawumbe uzomangala ukuthi le album ingeyokuqala isanamaviki amathathu kuphela ikhona so ngathi uma ngiqeda kwi-competition ngabe senginyuka ngaye eGoli nakwela ngafika khona ngenza le album kuyisemabhozini. I-album nje kaMjolisi yokuqala endimeni kaMaskandi. Mjolisi yafika yadla abantu
abantu bayithanda ingoma, khona ingoma etrenda kakhulu baba ka Enzo. Angicela ungidlalela yona mfowethu. Wembali untumazile Wembali untumazile wena wawumosha umoya wami wena Wembali untumazile wawumosha umoya wami wena Ibisi mhlani mnyaka ngithandana nawe Wayiphula inhliziyo yami Ibimhlani mnyaka ngithandana nawe Wayiphula inhliziyo yami Oh ay sengiphumile kuwe Uyisothando lami Oh ay sengiphumile kuwe Uyisothando lami Umjolisi obafethu insizwa hayi bafethe khuphuka ngendlela esimangaliso le nsizwa iyatrend ade ngibuza ke lapha behind the scene uthi iyazi ukuthi itrenda kangakanani yathi yona ayazi lutho ngoba yena ke nakuyinaka lezi zinto futhi ingoma yakhe iyakhulumela mfethu Bhuti ngisho ngithi mhlawumbe njengoba uke wangibuza masingena la ukuthi nginolwazi ukuthi iya trend ingoma nami ngizwa abantu nje ngapha WhatsApp bevela kuthiwa hayibo ubaba ka Enzo baba sengize ngaphenduka ubaba ka Enzo impela ngoba engicabanga ukuthi kushuthi umsebenzi engithe ngawenza abantu bawuthakaselile akudinganga ukuthi mhlawumbe ngize ngibe ne-effort yokuthi kube yimi obanika bona abantu ngenkani so yibo nje abeza kumsebenzi okuchaza ukuthi uyasebenza kakhulu Mfethu lusuka pho thando lamaskandi wena mfethu ngoba namhlanje usuzibona uduma umhlaba wonke namhlanje Bhuti mhlambe into engathi ngikhule ngayo ngoba ekhaya ngikhula obaba bebedlala umaskandi njalo mabebuya emsebenzini seyingane bezidlalela amacassette so besinokulalela kamacassette lapho sisine and then ngathi mangikhula kuthe ngo2017 uma ngenza umatric ngase ngilithola ithuba lokuthi siyodlala kwakudlalwa o live kuma cultural services lawe ikole so kukaqala lapho ukubona ukuthi okay lento kamaskandi ngingakhona ukuyenza then kwathi ngo2019 ngakhipha isingle engiholele ekutheni ngikhiphe iEP leyo EP ngiholele ekutheni ngikhiphe ialbum Mana ke ilento uyenza kanjani futhi ngoba abantu abaningi bahluleka ukuthi bedlala igigenci bebe becula abanye uthola ukuthi bashaya lwegenci mina mfowethu isiginci angazi noma ngizothi into ebisegazini kimi ngoba akekho umuntu okwahlala phansi nomjolisi wathi isiginci sibanjwa kanje sidlalwa kanje kodwa into evele yayingelela yona ngoba ukusibamba nje sona isiginci ngiqala ukusibamba ngo2018 engiqala ukuzidlala kahle ngo2020 njengoba namhlanje sengikhipha ialbum ngo2021 ialbum ethandwayo ithandwa kakhulu mfowethu ngiyacabanga ukuthi ubaba ka Enzo usesebenzile mhlawumbe engakubalula ukuthi okufakazela lokho ama views mhlawumbe sinawo manje ayingoma awu 23000 ikhule kakhulu mfethu mana ke sithini inhlelo zakho manje from now mfethu uyaphambili ngicabanga mfowethu ukuthi njengomuntu ofika endimeni ngamaskandi ayikho into engayisho ngaphandle kokuthi ukufaka umsebenzi kubantu ngoba noma abantu abaningi sebewazi but kumsebenzi wami mina njengomjolisi ukuthi ngifike kiba abantu bangibone bangazi baphinde bangemukele futhi endimeni ngamaskandi Mana ke mfowethu bakumukele kanjani bona ke abalandeli bakumukela kanjani abaculi mfowethu ngoba ngibona ngathi ithi ungene kakhulu einkonzini bakumukele kanjani abaculi mhlawumbe abaningi abaculi asebethe mhlawumbe bazobona abanye ngengaposta lapho abaculi abaningi mfowethu bangenile ku-inbox bangena kuma-posta abo basho ukuthi cha umjolisi umfana ufikile ngengoma kababa ka Enzo nengijabulela kakhulu ukuthi kuyenzeka abanye abantu bafike mina angiyena umuntu ofike ngokuzogadla abaculi kodwa ngifike ngokushaya ingoma yabo so abanye abantu abafika endimeni baye becabanga ukuthi ukuduma kulele ekuthenini mhlawumbe ngize ngigadla omunye umuntu osephezulu but mina ngiyacabanga ukuthi obhuti laba abadala nosisi bama abadala bathe bangemukela kahle ngoba bakhalele kuma status wabo nakuma post wabo besho ukuthi cha ifikile ingoma kaMjolisi ekufakazela ukuthi futhi bangemukele ngomoya omuhle nothando ukuthi ngingene phakathi kwabo. Okay mfowethu bakuthola kanjani abantu ke bakuthola kanjani abantu ngoba bakudinga mfowethu
But ku WhatsApp ngizoyibiza nje inamba yami u-071 087 1489 and then mawuya ku Facebook uzothi Mjolisi Mabhuqa Nkosana Gwala ku Instagram umjolisi_SA bese kuthi ku TikTok umjolisi. Awungidlalele mfowethu yokugcina sesiyivalile manje. Ngizodlala nje mfowethu track number 3 laphana ethi konakelephi. Konakelephi webafana, konakelephi wemadoda, konakelephi webafana bami, konakelephi wemadoda. Naqale nabulalo bhejani, senibulala abantu wenze njani. Naqale nabulalo bhejani, senibulala abantu wenze njani. Abantu abanalo upondo, nifuna ngomama bethu. Abantu abanalo upondo, nifuna ngodade bethu. Uthi ugobela kanjani, babulawelana abanye abantu. Wena wambulala wena, wambulala wena, wena wambulala wena, wambulala wena. Ivale mfowethu siyabonga kuba nawe mfowethu and sikufisela inhlahla kuzo zonke mfowethu izinto ozenzayo and impumelelo yakho mfowethu uyibambe ngezandla zombili singakubona usuwenza izinto ezingalungile ngoba abantu bakumukela futhi bakuthanda akungabe sekuthi lokho okutholayo usuwenza izinto ezibhedayo bhuti wami. Cha bhuti ngiyabonga kakhulu ngalawo mazwi engicabanga ukuthi umjolisi uzoqhubeka ajabulisa abantu ngengoma ngoba ukujabulisa abantu vele iyona into esiyenzayo ngoba siculela bona abantu so masinconywa yiba abantu futhi kuyiba abasinika iziyalo ngiyacabanga futhi ukuthi iyona into eyongikhulisa mina njengomjolisi. Asibatshela abaqashi abeniqashe bafowethu ngoba kahle wenza ingoma nje uyacula nje ngesikhathi ufuna phela kubuye kuze phaketheni batshele mfowethu ukuthi hayi abaniqashe. Cha mfowethu lapho into lesingeke sikwazi ukuthi siyibalekele ngoba uma senza wona umculo siwenza ngayo imali so abahleli bemcimbi nabaqashi so sizwile ukuthi umbaba umongameli uthe wehlisa lapha engicabanga ukuthi imicimbi eminingi izovuleka so engingakusho ukuthi cha umjolisi ukhona uyatholakala futhi njengoba ngishilo ingcukacha zami nje uzokwazi ukuthi ungitholekise so nje ngingabanxusa kakhulu mfowethu ukuthi bebe abantu abasibhekayo mhlawumbe bengabheka ukuthi sibancane noma siyafika endimeni kodwa bebheke into esizanayo ukuthi ingakanani. Select Africa TV bafowethu benginomjolisi umfana netalent elisimangaliso ingoma uyayishaya bafowethu CD yakhe iphumile kuyadayisa bafowethu xhumana wena naye uyitholele uzubaba ka Enzo ingoma etrenda kakhulu bafowethu siyanthanda ingane zakwethu sohleze sinilethele abantu abakanje abakhulayo sikulanda phansi siyakukhulisa uthi usuphumelele siphinde sikulande futhi sikukhombisa ukuthi indlela usuyihambile uhambe phi uzofikela uyakhona. Select Africa TV ku Facebook, Select Africa TV Instagram, Select Africa TV ku YouTube channel uyasubscribe bafowethu uhleze usibuka njalo. Salute ihora lenjabulo belinomjolisi kakube mnandi bafowethu. Uthi Select Africa TV and we are subscribe bafowethu uhleze usibuka njengoba ngikhathele izizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele maskandi ngiqhubeke njalo ngibuka ama video ami.